I meo tang le mahali me ngaso le mo ko i makau ki o nga me sia fa punga ia o vali maka ia ka ko lola nga ia after ile o te eta to fe nga tuai mangu ka sela nga o ngol ngi maka upu ia e kongi ia kangal pua povi oi ka fe ia o te lo foi ia le ua malama le tatou e mana ia foi la i te afa pete sa we tai ia ma ia foi ele fa pe se kula fongo le la fa tuai ai a maka foi nga sifi isi vaenga lo tapua inga lo tai wala au mai ese perfetanga e mai le tua wala au mai ese tau tinonga mai foi la ki pila lo ka kalanga se furuai o ali si kai me la unga ya la unga esa wala langa ele fa pese meleanga ai tai o ele nganga le tua o te encourage foi I think is o le priority foi sa we tau tala le worship I would like to hear po le kai pese po le kai sauninga ma ia foi lo encourage my sau no mai ile topic of worship ai wa kukula titi foi lalo le tai lo mal mala mai tatou ko mangkua mai lo ko longo mai lo kala let's talk about we need to bring the other elements o isi vaenga mai paulo atou mai tapuai saulesi mar pese saulesi mal perfetanga saulesi mal viinga saulesi mal talo amen ai kai la await fefe don't be afraid to come here and call for prophecy ngai kele call for song call for testimony eise tautin o mea umanga elemeni o le sauninga amen o le tatou mata upu lai le tai au le nei o te toe fia summarize atoa ia le tulafono o te talitonu e malamalama le tulafono ma e malamalama i whengainga ma e malamalama i whaasalanga the covenants, the law and the curses lona lua e malamalama i tusi lima o le tusi pa ia le amatai e open o fonga e te va ai a toa al kuspa ia i le foundation le fauinga. Tōla ngona mai. Amen. So that is what we need to hear. O le lalo langi fo i le nei. Oka se confuse o kangaka i le tele o elenga o le sfuruai. Tele i o mata upu. O le si mata upu sa confuse ai tangata. Pega kaunga whaiwhi au maka ikai maka wao ia meo whawhingi. O le whawhitai le tua, o le papakiso, le tātou te iai. O le tele i o le lat e tū maua i le kaunga whaiwhi au whawhingi. O le vaiaso le nte nei, ua pāsia, ua malamalama fo i mata. O le atu maiso se kālesia e tanga na whaiwhi au whawhingi. Kau kia ngei mea, o le menga le whakanga mai i aso wa kea. La umalalolangi a koa makala maka. Yeah, we must understand the truth. O le mea lale o te tonu le aso nei, malamalama la i le tulafono, especially the law, o le whaingofia i o mea uma. For some introduction, ia e law, o le tulafono, o le whaingainga tuai, e le o se tulafono. The Old Testament is not the law. Do you hear that? E la kako notes here, e se sio mga miese notes. Ia, e la ngai notes, fer kako worship leader, we sau notes. Ia sau la le worship leader, e vakunga. E sea koe aving kako notes i tatua onga, langa o isi o la unga, o isi o a onga, te leo notes lewa laku lunga, le kile fongi ma le computer, but ona ole mata upule nei e tāhua. I lo wiloa, o le ua koe print out ai tato notes. Amene. Ia se i vae lau le tāhua le nei mata upu sa ofa yatu. The Old Testament,
O le whenga inga tuai, ele o se tūlafono, ele o le tūlafono. O nisi e whapea o te leo toi ola i le tūlafono, o a kia ia koa i le ma le whenga inga tuai. The law is not the Old Testament. Did you hear that? O le tūlafono ele o le whenga inga tuai. O le tūlafono, na o le awhi a tausanga, o loo kaukalai le tuspa ia le tūlafono i le whenga inga tuai. Mai le vāo mose i le malaki e awhi tausanga. A o le whenga inga tuai, e whaafe tausanga, roughly. O le taimi mai a tamu, ia a pela amo, pe tusa lua afe tausanga. O le taimi mai a pela amo, ia mose, e whaase lau mo na tupu tausanga. I le taimi mai a malaki, ia mataio, e whaase lau tausanga. A e whao popola lau maths, i nā, ona e loa lea, rounding up to the nearest 10 or 1,000, e tolu afe tausanga, tau tala ai le atua i le whenga inga tuai, there's nothing to do with le tūlafono mose. Ko e whaalau tele le nā tala, yes is to do, leanga i le afe tausanga nā. Mea ngai te whaalonga i whamai isi, e reo koe ola ka kōrku la fongo. E la kua koa i alama meo le whenga inga kuai, ua kia i umaisi. The problem, po le malama lama, a e whai taula le whenga inga fau. E te mawai le kele isi o isi mea, lai ka urku la fongo, ma ka uri whenga inga kuai. E ma whailanga confuse le tangata, ona o lea e whamai lesi, wa le toi ola tātou, awa aku e kumu le whenga inga fau, I mea o le whenga inga tuai. Do you say amen to that? Amen. The confusion, malele malamalama, e sau I le I loa, a tau tala le whenga inga fau, I le whenga inga tuai, ai mai sea le tūla fono le whenga inga tuai. E ese tua inga tūla fono la tau tala I le whenga inga fau. There are multiple laws that the New Testament refer to in the Old Testament, about the Old Testament. Hallelujah. O lona winga la, o le tele o tangata, menga manga ilta, le maka upulo sfuluai. It's a good example, it discuss ai mea ia. A whamaila tangata le o to iai tātou le tūla fono, e le o iai tātou I le curse, o te le toi whaianga mea, they think the whole of the Old Testament is the law. It's not. No, it's not. Ngā o le kusi a e soko, e kau le kusi a malaki. E o fo I la I le fofoina o le lalolangi, a e whaitau le kenese, I le tusi le kenese I le amatanga na fofoa ai le atua, whaperetania, in the beginning, God created. E lua upu ia e malamalama o loo ia I nā, whaangal tuspa ia. The up created and the upu made. Made in Australia. Made in China. It doesn't say created in Australia. You need to understand this. I'll bring this as an introduction. Kene se mua la, whai upu mua ma le whai upu e lua, o lo whaongai le upu, God created. Ai a makalonga whai le atua mea, it says, then God made. It didn't create. God made. There was an original creation. Nga creator i le atua a ngelu, masakangi, ma angelu pa'u, ma ke mongi, God created them. O le upu lea o le eternal, ma le everlasting, ese fo. O le atua, is an eternal God. Lale winga ngā upu le eternal. O le mea e leisho na amatanga, leisho na ngā taanga.
That is the eternal God. From eternity to eternity, only God, Father, Son, and the Holy Spirit. Ngā o lea tua, e ngofo le realm lea. O sākangi, ngā whai. God created Satan. When you hear the word creation, it means that something was created out of something. Ngā whai e lea tua, o le tangata la, ngā whai. Ngā whai mai lea, pala. So, man was made from dirt. Yeah. O le mea la, i whaasolonga lea, i le whainga o le sāwalinga lea tua ma le tangata o I na whai ai mea e tau o whengainga. E tele lātua I ngā whengainga. I le whengainga tuai, whengainga fou, ai whai tau le whengainga fou, e ka kaunga e malamalama, le ese e senga o mea ia e sau le whengainga tuai. A le malamalama e mix a toa le lalolangi. Whataita inga. Le anga ta ue langi. Ngā mawhiloa ima le tama le ana nei le tai au. Whai mai le tau tinonga a le ali I lea. Ngā o sau le tau lotu I lesi aso. Ai alatu le tangata e whailis fuluai. Whai mai le whaupunga le tangata. E lei whai mai au tala lea. Tala na whai alangi. Ai le tā ua o le malamalama. Whai mai le tala le kaikai o le saunginga. A ele whai alos furuai, ngai ke whaamalaia o ele kua, if you don't tithe, you will have a curse. Ia whewheros ka māloa lea, I ke ua curse lea tua. Ia ora papole ngā, ka koe fo ima ia le mea lea, ai se I tatou whaasolo mai lunga. Amene. O le mea mua la, le mea lona lua, mua ia e loa o le tulafono, e le o le whengain tuai. Ai te tonu o le whengainga tuai. O le tulafono, e le mo I tātou, ngā lau isala elua. Only for the Jews. O le mea le ngā e wawais te ngata mai, yo apela amunga mua tai whele I whaile tulafono, le si mea I loa, e leo se Jew, apela amu. Abraham is not a Jew. O le Iraqi, o le Iraqi. He came from another place to the Jewish nation. Lona lua, o le Israelu, o le nu, is a state, it's a nation. O le lotu is not a state. It's a body. O le tino keriso. Can you see mea ia? La whaua I ngā tātou I loa, ia o mai le loa, o e malamalama. Nga e kongeki la ia, e alura ia wa sa lotu. O le si sa uninga le nga te anei, wala nga koe mi milo mai tatou connection o nei o nga koe summarize ai, o le tele anga I latou, e o kangi whesiri, le malama. I may see the younger generation, ko lua le si awali, nga sa whawhailo o ofisa mai, e o kangi whesiri anga I kama. O le si fasiri, o le fasiri mai, e kaunga avela o se furuai, au le whaia le tax, pe after the tax. Ngo whai aku, e le iangi kura fongo whape ngā, I le whenga inga whau. Avela o se furuai, I low bloto, ngai ua e fia I le tua. However, o maua, e le avese ma se furuai, e whaakakau le before tax or after tax. E ave ilu ngā kua le mea ngā. Ia se kako aku le vaenga ngā, kako koe o mai I le tulafono. E lima ia whengainga pito I te telea le tuspa ia, e tele. O le whengainga mua, o le whengainga le atua ma atamu. E te maua le kinese mua, ina ua whai le atua ia atamu. O le whengainga lea, e whaperetania o le whengainga e tena is a Edenic covenant. Nga whai I le whatuanga o e tena. Na whai la le malienga le o le covenant po le whengainga o le lua mali lienga e te tau o na lua ngā lulue I le agreement ina ia whataunuina.
Mea na a whaile whai poiponga, e agree te mahaloa mo le whawhine, I le whengainga, o na osi le o le whengainga. I le tusi le malaki, whamai le tusi e lon tolu le malaki, wa ule fia ia te oe, wa e le wha maoni, I le whengainga, o le whai poiponga. The secret of successful marriage is the covenant. Amen? Ka koko I fo ila, whengainga mo mua, e le vā o le atua ma atamu. Whengainga lea o lo i kako nou te na kuput whatoanga o le mafuanga o le whengainga lea. Whamai le atua atamu wa au whaia mea umangei o ke mangao ia ke oe e te nofo I le paradise o le nei, live and rule and have dominion forever. Ina ua ta ua le atua o lo I lunga o le eternal. A whai tau tuspa ia whamai. For God so loved the world. Wa ua alo whangia mai e le atua. So we can have eternal what? The right word there is everlasting life. The word eternal and the word everlasting are different words. Ele kukusa. Ele aila se si o ka koe eternal nga o le atua. Au I tātou e whaavavau e ta uleola. Mele ka uleola e whaavavau. O le ese senga, o le atua e le eise amatanga, le eise I unga. O le atua, e mawhai ngā alu le atua, le tua nai, mawhai ngā alu le luma nai, mawhai ngā lofo le taimi nei, I le taimi e tasi. Man cannot do that. E le mwhai sa kangi mea, mea ngā eke e le iloa I sa kangi isi mea. E le eternal. Ai everlasting. Le upolonga lua everlasting. Le tāo e tātou o le whaavavau, o le ola e whaavavau. O le mea iei le amatanga, ai le se unga. That is everlasting. O le mea ngā whai e le atua, ngā created e le atua. O angelu, sākangi, kapilielu, marawanga umanga, makemongi. E iei le lato amatanga. They have a beginning. God created them. Inga wa umalanga created beings here. E ola la whaavau I beings here, but they have a beginning. God is eternal. E leisanga. O le tangata. O le tangata. E le eternal. E le everlasting. Ai li miki. It's limited by time. O le angelu, marike mongi, nga umalonga whai, e le koioki, e ola forever. Pe lei pe leanga, e ia. O le tangata, e le aso e whanga wai, e le aso e oki ai. E le miki ronga kaimi. Because of the different realms. Sa whai makoa o ngā ngafi marisi vahenga lea. But e tā ua fo. O le mea la lea ina ua whaile whengai ngā a tamu ma lea tua, o le mana o le atua, e everlasting covenant. It lasts forever. E re I o ko nge se koru. Ai, pa u a kamu. Noti ai a kamu ngā. Wa tatou loa le tala, o na saua I leo le angasala. Whai mai la le atua, wa angasala le tangata le whengainga lea, o na whaasala le tua a e waaila I le kenese tolu. I le whai upo se fulu lua, se whaasosoro kua sulu ono, se fulu fitu. La le ta whai taua tatu tusi langa e whai si kele o whamakalanga fia whai. Anga wakusia I mea ia a. Whamai le tua, a tamu, ma eva, manangata, o la whaasala o kou. O mai lumongu, la whaasala o kou. O kou ke lafi, o mai. Whamai la tala, ale tua ia tamu. Ele I mua wala o akampu. A maka le ngaka. Whamai ngata, o le a panising e oe. O mea I o ngaka. Sa iai vai aso la. Ka whiwhiwhanga ingi vai aso ngi. E ke la akua la amare sunga ngaka. Ngaka, o amare aso. O le aso lea, whamai le tua. Ngata, la ukango ave ese o vai. A maka le aso ngai, o lo sala, e ke kokolo lo mangava. In logic,
an implication. It tells you, e ei se mea, ngā kupu mua i le ngaka, a le ala asui. Sa iei vai o le ngaka. O vai se ngata a iei vai. E lau kala le fifa iaku. Ai, e koe aru ese e le mamalu le tu. Amen. Umalo le ngata. A mai le tua ia Eva, sau. Eva, ona o lou whaalongo le ngata. La whaasala oi. O lou sala, e ki whaangau marikinga. Lona lua, e alu lou loto i lou tō lua. Sala io Eva. E ke alu ki ngā, e pulero kourua ke oe, e pa kourua. Amene, Paulo, amene. O mai loia akamu. Ele i whaia se whea ngai ngā lea tua malangaka. Ele i whaia se whea ngai ngā lea tua ma Eva a o akamu. Whalongo kala lea tua whaia akamu. A tamu. Ona ua e whalongo i le au vaenga ko urua leo ngaka maluku. O le a māleia le palapala. Ona oe. The ground, the earth will be cursed because of you. Whalongo leia le kala lea. E le i whai mai lea tua a tamu ua e malaia. God did not curse a tamu. Do you get that? God cursed the earth. Kalo whaisi parapara. E hei maseanga sara le parapara. A le ua curse lea kua. Ua wha malaia lea tua. Kalu ai a kamu. Curse la, e te loa. Ele i cursinga ele tua le ngaka. Ele i cursinga, you can't find anywhere there. Ele i cursinga ele tua eva. Ele i cursinga fo ele tua akamu. Do you see that? Ma curse ele kua parapala. Fa mai ua malaia le palapala o ngā oe. Ai e la le men kupu ya akamu. Melona lua. Fa mai tala le tue akamu. A tamu, ona o le angasala lea. Nga o whaia oe e te ola everlasting. O le aso le ngei, o le a e oki. Ai sea, o le palapala le nga o whaia i oe. E curse. Wa curse ka luai oe. O lo whaasalanga, e ke koe fo i le palapala, e fuefu le fuefu, pe a kangu doki. Amen. The curse. Umalale na, o mai le whanga wakamu, o kaingo ma apelu, o ka koe lor men kupu. Ave sulua, ave la foa. Fia le tua ilesi, ale fia le kua ilesi. Nga whamakala le vaiaso le mafuanga, na la inga le fia. Umala ia, fa mai le tala le tua, kaino anga e whaia le mea sao. Many times, e lo le leia o i lo spirit, ma lo mind, le me kaunga whai, a ele whaia. Ele ke le kau whakali la se whaiaku se sia ke oe porane me whai. O isi kaka mai, ia langa ele i o ke le iloa. Pe pelo. Ngai e sau kuspa ia. Whai kau kuspa ia rai ai. E ke whiua whai kau pe nga whai kala le atua o. Ele isi meo whamakala ai. Ai oso mai le atua mai, ana e whaia le me sao. Had you done the right thing? Since when he showed the right thing? There was something there. Ai leo kako. Let's just go straight le men kupu. Whai mai la, watoe nofo ia kaino, malona tō lua, o lo iei le theological question, o whenga mai ko lua kaino. O na toi nofo foila i o a tamu ma Eva, watoe whanau whatasi. It's possible, o le ko lua kaino, o longa sista. Mai se whangau a ko inga. Whai ka umara iei. O le mea la o tupu, ua whanau, ona va ayatu leo le atua, o tangata ia le human realm. Ua o mai angelu ia le angelu, le realm o angelu. Manatua, there are 3 realms. Realms o tulanga, o vaenga e ngofo i kaka, o le atua e ngofo i le langi. That's his realm. Lona lua, o le realms o angelu.
O ia ngofoi angelu, ngofoi masakangi, ngofoi makemongi. Ai fia ngofoi maiskanga ka inga. E dem fai ngā haru ngā. O i la le realm longa lua lea. E la le realm longa tolu. Po le station. Whangali upu station nonko. Le ka ke ngofoi. Hallelujah. Whamai la te spa ia. Whateta inga le e whesoi ono. E le o tau tātou matangata. Ai lo tau tātou mā. Ale isili, whaipule, rulers, moanganga, o lo i le vatetea. In the kusipalangi, we are not fight with spirit in the heavenly places. Heavenly places is the realm between angels and us, not the one above. Amen? O mele ngofoi angelu man meka ke ngofoi. The heavenly place, that is the spiritual world. That is where spiritual warfare happens. Inga, ai ka kalo la, mai le angelu, mai le kualanga angelu long around. Ai la kurke mongi, fight. That is spiritual warfare. Another topic next week. But let's come down. Ile mele o kupu, o ngā mālaia, o le mela o tupu, i le realm leo le vau angelu ma le tangata. Wa mai ke mongi su e whanga ua kangaka la ko kenye ma la ko kama. Su e ko rua inga. Pa ai mai le tua ele o se plan le ngofia. Ua whai poipo ke mongi I kenye. Ua whai poipo ke mongi I kama. O ngā kukupu mai eila I e meka o sau ai. Giants came out of this. Amen. Mai la ia le tua. Ua ova kuleang sala le mele. This is now wickedness. Ua makua I ova leang sala o le a o fufuru ese leang sala lea. O le a le mea whainga luenga whanga le tua. E fufuru ari mea. O le lolo. O na su ele tua o se tasi ai kaumasko inga ngoa. Whamai le tua noa Good boy, oi, le leikele, sau, whau le waa, a umar whau le waa, o ngā avatu leo lo a inga titonu. E kolu krupu ngā ave le waa. Kangaka, oa, o mangu, ma. Karangoa mai. E lei avea iaingi ka amu. Human, animals, and birds. Ke whiua whai kaupo o wheme, o le hamenga le ave a ingi la au. God didn't ask to take inside the plants. E umala le lolo. Pepe uma, whioki uma, whioki uma kangaka. Whioki whai ma pepe, ma meo birds. Le ala aiko. Uma le rua masinga, pe asi aiko. Whiua lele, wale ise me o aliari le, wale ko yeise mama lava ko e kua I lunga le aiko, pe le aiko. O le lasi manguanga pe. O yo lionga, pe fo ma lionga ia. Pe o mamang, pe a koi ma birds, animals. Ai kua le va, e kua le lolo. Whamai le tua ia noa, kanga wha lele mangu lea. O la le mangu lea wha lele ngoa. La ulupe, ua lele. O la le mea sau malmangu. What does that tell you? Lai o la. Tree is something about the tree that connects to the covenant of Adam. Mai lo kuspa ia, ora akamu mua, ngai ele kam, ora akamu muri, e ilanga tree e ka o le cross. It's God's plan. Kako savel varia pea. Umalo le lolo. Whamai ona avele o le foa I anoa ua whau le altar. We know about altars. Powerful stuff. O ngā whau le altar. Ai au si le taulanga anoa. Ai au si aku la. Ke le lopos papa kiupo la. It was so nice. Le whalongo le tua. Na wo o le kene se valu. Whamai leo le tua noa,
o le a whai le tā whengainga. O le whengainga le ka o le Noatic covenant, po le whengainga noa ma le tua. This is the second covenant. O le whengainga lona lua lea. Whai mai le tāla le tua, o le aso le nei, e le toi o se oti i se manu po se tangata, I will not wipe away, I will not destroy the world anymore. O le sign, o le whengainga le tua ma atamu, o le la au, the tree of life. E isi mea, e eila le sign, o le whengainga le tua manoa, what is that? Ngua. Whamai leo, so se kai mea ko ke wa ilunga ngua. O te leto e wipe e singa, I will never destroy all life on earth anymore. Hallelujah. O ola ia e le si whengainga, o le a le whamata la tili. Whaavavea kawa, o le whengainga lea a apela amo ma le tua. Mai le whengainga lea, o te whamanuia ia te oe, a Iese se whamalaia, o ke whamalaia, kanga ke ake oe, o le whengainga fo i lea, e au ngā tupula ngā to the future generation, e la vea i kākou, e tau o le whamanuianga o apela amo, the Abrahamic covenant, o le amanguia ia kākou. Uma apela amo, a sauro Mose. O le vāo apela amo ma Mose, whase lau whase fuluak tausanga. O le vāo a tamu ma apela amo, e lua afe kausanga. O mai lola ia, ile whengainga a le tua ma Mose. Now we are here. Akamu, Noa, apela amo, Mose. Foro mai kako. O Mose la, o le whengainga le ta o le whengainga le tula fono. O le whengainga i le vāo le tua ma ona tangata. It's a covenant between God and his people with the leader Moses. O le ale wha ai longa o le whengainga lea, o le toto o le manu. The blood is a symbol of this one. O i la le whengainga lea, lea sa wats furuai, i lalo o le tulafono. Ai te loi le whengainga le tua ma apela amu, nga iei wats furuai. It was there. Before that, the tithing concept was also there. Mea ngā awha mai tangata, e leo koe whains furua i asonga i langa wale o koe eika kou kula fongo. The question is, which tula fono you're talking about? Which covenant are you talking about? Ua hungo mi whaasoro a koa e ka ngaka nga mea. O le asonga e kere koe ngumi. Amen. O na o mai la ia, wha vave la le mea lea. Mai a noa ma lisi uma e ova le ongo se lau kula fongo. O loo ia il tula fono lea. To be exact, e ongo se lau sifuruiva. Kula ia rules ngai e konga. Wha alu ala ia, o mai lo ia malaki. Wha mai la malaki, o le tusi lea wailoa lea tua o le a uma le whenga inga tuai. E kolu mea ka ua le kusi lea. Mo mua o whenga inga. Wa mai le tua, ua tau le tausia le tatou whenga inga. Leanga ua kou a mai kou kaulanga i mangu mamai. Lala winga o le mea ngā ia tatou ngei. O kaka fo ia sau e avelis furuai ngā le lusu senge le kanga. Warawa as a sick animal. But I'll tidy that up in the New Testament. Because every giving now from your heart, pa mai Yesu, ngol finya nga lusu senge lang ki, e siri aku nga le, serau ka lang ki, it's do with your heart now. But back in that day, pa mai le tua, wako fa le nga ina le tatou taulanga, tatou whengainga, wako ngā oi lau sifurua i malau taulanga. Lona lua, i le malaki e tolu, o ta uai, wale ai se tau mata ta ui le tua. That fear of God, the purpose of tithe. And in that verse, for mai le tua, wa tau le wha maoni, i tau whai ngā urunga lii, i le whea ngai ngā ur whai poiponga. Ki maua ngā i le malaki e tolu. The marriage covenant, you are unfaithful.
Umala I o le tula o inga, o lo tau tala I le tua I covenant po tula o singa whengainga, ma le tula fono, ma le curse, these three things. O mai los fuluai, mai le tua, ua ma leia o tau. O ilea ele karanga, ua o tau whahaua umea, o lo o iai la le ma leia, you are already under a curse. Ele I mai le tua o le a ma leia o tau. You are under a curse because ngai ko ki ngā hoi mai la usfuluai. O lo le whengai ngā fau. O ina na umai tu la fonga mosi. Fa mai Paulo I le tusi le Galatia tolu. O le kula fonga mosi, not the Old Testament. Le tu la fono ngā kuulunga o sa kaulu ai ku iai. You following this? Now, ka koa kula le mele o le curse. O le tula fono mose. Nga uma le curse o le tula fono I whea. Ere I uma le kaimi whaere ko ngai. Nga ua mawhawhau. Please connect to our topic here. O le tula fono mose o whea nga umai. O lunga o le sa taulo. Ka ku whasolo I kua. O le tula fono noa o whea nga umai. Ia ngā. Lona tolu. O le tūlaf, o le covenant a kamu. O whenga umai. Ia? E disa wari inga whaen makara ngoanga. Whakari mai ngā uko poko. Amen, amen. O whenga umai le tūlaf fono, le covenant and the curse, le nga Avia a kamu. Mangkua ele o akamu nga kes. Palpala. O whenga umai. A skaki ko I ngā maka upu whapea. Ma meo a o onga. E aile au scholars. E aile au theologian. Those who interpret the Bible. I like that. I study those things. But there is the highest teacher. E siri aku le scholar, e siri aku le theologian, e siri aku le poko le kangaka, e tau o le anganga pa ia. Holy Spirit is your greatest teacher. O aula, whai au skaki. It's nothing wrong with doing your research and study. But after that, I jump up to the top teacher. The highest doctor. Holy Spirit. And the Holy Spirit taught me. Whamailela ngang pa ia. Nga umai le flood. Le curse ngā whaia ia ngoa. Nga umai lunga o le sa tauro. Le curse le ngā whaia ia mose. I le kura fongo. A o le curse a kamu. O lai alua. O whatu le ngang pa ia. This is last week. O a whelai umai le curse ngā. Whamail tala le tu ia te au. Whako a uma pēa o maia le langi fau ma le lalo langi fau. That will finish when I bring the new heaven and the new earth to replace the cursed earth. How can you prove that? How do you know that? Whawhenga whaa, mautino inga le mea. Wawaise si se whawhinge po o whalongo se news. E whangaur pepe, alai aka ine, salo. Ora ai ki ngā arwhanga. Listen to this. E le I tāo fia le sa tauro, ma le toe tū, le ki ngā arwhanga o pepe. Ora ai ki ngā yasonge. O vai se ngaka o koe wha pionga vai wha. It's not. It comes to the earth. E ie se kangaka ua lima se lau iong kausanga e koe vai. No one. Ua li miki le life nga whamai le tua a kamu. Se lau alu se fulu nga kai oe.
E o ti atamu ko kia afe on kausanga. Iwa se lau 5. If you study the physical life of man, it decreases my afapenga. I said the other day, it's to do with the glory of God. Wa makanga ruese maya. Let's go back to the curse. Ina uma whamaile tua jau, whamaile tua. Ina ua whaila utala ya malaki. Le kusia malaki le vevesi ya isi. O kele i kaukala i le curse mose. O le curse la ya malaki ma le taifin. O le curse akamu. Amen? That's why, if I tell you, for my wailalo o tau o le mala, you are under a curse. He didn't say, you will curse, be cursed. I will curse you. No. God is saying, ele whaia lau sifura, ele kusilanga, wa e lalo o le curse o le palapala. It's not the curse of Moses. It's not the curse of Noah. It's the earth that is cursed. How do you know? Whakaosua le whai pusfulu lua masumura tolu. Whamai, a mai lau sifuruai. O ngau ave e senga leo le curse o lau whangua. Ngā koko akula i o palapala, e le o mangu. O mangu makangaka, e wha moe mea leila lo palapala. E fua mai lau vinye, e mukua maka ukia, o te tau fear le curse that devour, I will stop. It is my tool called tithing. It will stop that curse. Amen. But in the New Testament, things change a little bit. Mai tala le Yesu, o ke le isau e wha umal tu la fono. Na o sau e wha tau nuu le tu la fono. Pakalai o le kese se ka ko mai ku la fongo le malka la Yesu. A e whai tau la le tuspa ia. O lo ta ua ai le whea ngainga la le a Yesu. O le pō, a o le alu Yesu lunga le sa taulu. Whamai le tuspa ia, o na tanga le Yesu lea. Le areto, ma le waina, whamailang tala, o le ata leo lea, o le whianga inga fau I lo'u toto. That is the new covenant that comes to Christ. Mai a Yesu. O le ale simple, o le whianga inga Yesu Keriso, o le baptisonga, ma le whamantunga. O Noa, o le nuanua, o Mose, o le toto le manu. O Yesu, mai, mea umako ke whaia. Whatever you do, whai le whamantunga, ngā baptisonga, e te mana tuai le whenga inga whau. Whamai lal tala Paulo, a whai tau ai le Kolose ma le Kalatia. A whai kaunga le Kalatia, o ke ngia Paulo lau, o ke ngia Paulo lau lo kau Kalatia, mai koe kou wālea, he was talking about mainly on the Sabbath, Sabaki. Mai si meo tu la fono. A whai tau la lai ka ko notes here, na o whai tu atu iai. Whai mai Paulo mo mua Timoteo mta o pumo mua whai pusun malvalu. O le tu la fono, e makua I le leia. It's good. Pea e whaia, e ala, I ala, o le tua. Inisi wha upunga, o le sifuruai, e le lei, mai si a mea. Pea e whaia, I ala o le tua. O ala o le tua, yaso ngei, cheerful heart. I hihia loko. Lona lua, lo mai tolu lua sumaltasi. O lo tau talai Paulo I le fatua tua. Whamai tala tuspa ia, ua sa o loto I tātou, toto Keriso, maua whaaltanga e ala I le fatua tua. Ua maua I tātou la mi o tonu, a koe au solo mar kala Paulo. Whamai, ai le Avia la ngā whakokua. Promote Paulo fatua tua. Then he said in Romans 3 verse 31, he said, but ele whapela la kakokia ia le kula fongo ona le fatua tua. No, we uphold the law. Don't worry, I'll explain more. Koe o mai le loma fitu, whai posfuma le lua. Whamai le tala Paulo, loma, o le kula fongo pa ia, e amio tonu. E mamalu. It's still there. But when Jesus, whamai tala Yesu, o ke sau e whatau nuu, ai le ave sea, whamai leo Paulo,
We now got a better covenant. What does better mean? It's better than the other one. Alua au kavale. Fape ilo kavale kuai. Aleo faisa au kavale foua. Which one is a better car? The new car. Does that mean your other car is now useless? Em whaianga e oso iai. La aile le iar kavale nga. O le tala la Yesu, al tuspa ia. O le wingal kala Yesu, o kere isau e abe ese. Ai whaamanga ia. I got a better deal. Kula whonga mose e tolu ia tulanga. Me ngā confuse ai, ka ngā le mamlama, i division o le tulafono. Division mua e whātatau i le puipuinga. It's civil laws. Lona lua e whātatau sauninga, the ceremonial laws. Ngā ngā whai mai eile o Yesu, i le whainga fau. Ua mai le au vaenga lai whai alkula whai mai, so le, ngai ai ko au loko. Yesu, ngai ai oko, ai le i whangoko rima. O le kula whango e whango rima. A mai Yesu, I got a better way of doing it. E le o le mea ngai laku i whafo, i kokongu. E parapala ai o rima. E le o rima i ei whafo. A le mea sau mai kokongu. Kusana peke ai e le furua o rima. I ke reanga sala. O ngā whai atu la i o le tala Yesu. Whamai kula whango, kau i maka le maka, kau i ngifo. A o le mea le la wha maanga ia i kula whango. A ku i mai i, u ia i. A mga olo jacket, a vei masesi aloa. A wha mai alu ni mai la kasi, o i mai la lua. That's how God fulfill the law and make it better. Amen. Le mea ngā wha mai le tua, ia Yesu le au, farsaio. Ngai le leiko kou whaisfurua, ai awange i ngalo. Righteousness, justice, mercy. A wha mai lan kakawawe e se mea ngā. Lo inga la kia ia koa ia mea ngā. O le si vaenga o le tula whonu, e ka o le moral laws, koru. Mo le puipuinga, ai e umegako notes. Mo sauninga, mau winga, e te winga ai. E taula moral law. Ina ua mai le Ten Commandments. You know the Ten Commandments? Deka o kula whonga mose, kula whonga se furu. Those are moral laws. When people say, e leo koe ka hua kula whonga, longa ingo kia ia ko ale mea. O le whenga inga whaura, ma le whenga inga kuai. E iei la tu la whono se furu. O le whālei lunga, o le lua wā ma le tua. O le ongo le ilalo, o le lua wā, ma lau ko o lua, ma lau whangau, ma le singaka la o loko. Whamai la lisinga, aua e te whasio tangata. O kanga la whasio kanga ka whenga inga whau. O kanga. Ni ai. It's a moral. Aua e te ngaoi. Kia ilanga oi, kanga langa oi langa lele o ko e ka ko whenga inga kuai. Po lalo kula whong. Ai ngoi ia, kanga karai ai ngoi ia. Aua e te pepelo. Kanga la pelo langa lele o ko e ka ko kula whong. The whole list. Kasi ale me leo wha, leo ngasui ele e Yesu, ile tula whono se fulu. Ngā sapati. Kalo whai ile au SDAs. Lotu as fitu. Kere o whainkio ia kalo whai. Le lava o le utanga. Ngālanga le whakaungu. Whamail tala le tua. Oa unei o le sapati o le ola. I am the Lord of the Sabbath. Suile inga, o le sapaki la le o kakum ka upu lasunga, se ka koe o mai ai le kakum ka upu. Whai mai la tala tuspa ia, ai whai tau iai, o le winga le o le tala paulo, e le whapea o le whaola ina, ma le whenga inga fau, o nga e kia iai le o le whenga inga kuai. E lua mea, o le whenga inga kuai a koa, o kuna whongo mose,
every rule, there is an element of morality, of moral. O loo iai, ia mea whapenga. O le si mea, o le whenga inga whau. E ke vai e kumu I mea whenga in kuai. Lai whai e Paulo, whai e Yesu, whai o apostolo. It tells us, o le tua, pa mai kala Yesu, e mawai atu le langi, ma le lalo langi. E le mawai se a, wailo me kala ioka. O vai se ioka. Ko ora onga yasula. It's a dot. Even a dot at the end of a verse, if you move the dot, you change the meaning of the word. E o se iota, po se sapa ota. La whalongo, e sapa okai. Are you following this one? Ele mawai. Ele aruese. Ina ua whai mai la le atua, ile malaia. Ia rau loa le la wha umal kakumkapu. When God talks about curses, o nau ola ia ile whaalinga e luasfu, whaalinga e luatasi, ma le whaalinga e lua, o lo tautala ile langi fau, ma le lalo langi fau. A e vaaila ile whaalinga, luasfu ma le lua, whai upo e tolu. Listen to what God said. God said, there will be no more curse. Do you hear that? No more curse. No more curse. He already said no more to Noah. He already said no more to Moses on the cross. But now, there is one more that's still going. The women are still in pain. The snake is still growing there. Man is still now die until the new earth and the new heaven. And he said, no more of that. That's where I put an end to the curses. If you were the computer, it's not there. It's fresh stuff from the Holy Spirit. If I go and do a research, check the Bible, and I'll direct you. O le curse la lea e pisai kanga ka le sfuruai. Has nothing to do with the law. Has nothing to do with the Old Testament. It's the curse of the ground. The truth is, o le me saoa, e le isi mea kako, e kako le iai le kaimi le umai le curse a kamu. Kaimi a walewa ngā lusi kianga. Well, after all that, kaimi whon ngā, walokar ki Apollo. Kaimi ngā, okay, mongi umai le second round. We're gone. And God said, no more curse. No more tears. No more aikele. None of that anymore. That's going to be a brand new heaven and a brand new earth. There is no curse there anymore. Keido. That foundation, with only one example, it applies to everything. Ole mea ngā e criticize e lesi kersiango, langa leo malama. I wish I have time to discuss everything else under the law. Mea ngā whai atu tala, sau pekelu. Kusianga luenga, mai pekelu. O kiri kai ngō fia ai marawari la. Langa o kākangu ese. Lai ai e mea le mama. Waso la, I lalo le tūla whono, e sāra ai pua, sāra ai shellfish, sāra ai ngā. Waso ngai, ang kako wholo la kūla whono, lo inga wa mala kako ure koe ai shellfish. Wele koe au ngā, ia size 2. Aya, lai alua. Whamai Yesu, whamai le tua, pekelu, kakala umaka so whaali ake oile, whaalinga, ua mamame uma. Whamai Yesu lau so, lau farsaio,
Idi kau furua mako. Mamau me ile vai. Ai do kako. Ele o le me sau fafo le tino o le me la e kokongu. Yang sana ele anga ka. Wakakau. All of that applies to how we live today. O le furua ila, ma fai lau tau tinonga. Isi sau ninga o te atu. E le make le kai follow se furu pasengi. We never follow the 10%. What do we follow? Holy Spirit. Whengenga whauranga. O le furua ai is the best system e peisi ai le kako sau ninga. I teach a lot in the Palangi service on the tithing. I only throw bits and pieces in loku Samoa. I've taken sunga ya to tasi. You help in that. But I am writing a book. I'm on the second draft of a book to fix this problem. Here kako o la unga lesi. Au loku vai aso lenga wa umar sa loku Samoa. O lako la unga. Ratu le tua o la le makaupu. I call it the media, tithes and offerings. So I spoke on that. Follow my lalu. Kako ulai lalu. Tato faftai le tu. Wa e malama. Amen. Ile ka kaulang ko isa fasili le makaupu. Nga wa ka fo nga fa. Kako kalangoa pe kai kai sa winga. Kalangoa le worship. Amen. O ke do fa yaku o sang ko fa ilas kana se siti. No. Kipila ilalo. Sau ma le viinga, sau ma se profetanga, sau ma se pese, sau ma se tau tinonga. Olo alo. Pese nga. Silila lele ona. Yesue te vivia. We don't follow that. The earth is your curse. And God's way of reversing that is your tithe. And the tithe is not based on the rules and regulation of the old covenant. It's based on your heart. Then you can keep tithe more and you see God blesses you. The other part is the offering. It's a seed. Well, a seed is a powerful thing. Mai la tala Paulo. O le te le langa lulu, ki le lang sese. Tithing doesn't work like that. There's a lot of blessing that comes with this. But remember, we don't tithe because we are looking for blessing. Even though it's eokomeki. It's part of God's contract, part of God's covenant. We tithe because we worship God. We tithe because we have the fear of God. We tithe to support the work of God. That's it. I've done that teaching in the other. Only a few comments on that. Hallelujah. Amo inyo fong. Tunatu le tua e yai taimi. E whainga taha ili meo fwai. E yai taimi. E o mai se meo o mkoa i makau kia ala ngava yasu. O mkoa i le a yasa o me mwhainga whaia. A ave lala se furua i leso ngai lalo al se furu pasengi.
Au e te popole le ke sa yo le tua. No. Did you hear me? It sounds like I changed what I'm teaching. I'm not. You tell me there's a beautiful teaching on that. Yeah, a law. That's what I mean. Amen. Ele fasalai o ele tua ngava yasu o makwai no hope. O le mela o ilo lima e kuatu ile tua fa ile va venga le tua va yasu le ko fa waula I o lo su. Amen. O lau se fulua I foi. E mawhainga siri aku le se lau. O ile se 4%. Saule si tangata le tatu e kalesia a maila nga fatu. A seed was planted before their needs. A mail kala te malo lea. Te mana o e tuu fatu lea. E yeia umana onga. E amatai le tatu building fund. A tu ele tua I lo loto. Se fatu seed for our building fund. We started our building fund. Amen. Hallelujah. Le tua te maa. Aftaila upu. E vitalai Yesu a matou loa le memoni. Ona fasa oloto leo I matou ele upu moni. Taiangang pa ia matou faya o ngasili. Manuia lau I kalesia la o atu le fale. Aftai I le malamalama ma le saolotonga I le alofa tuno Yesu Keriso. Whawhitai lau tula fono le tua, whawhitai le whenga inga tuai, o lo o pea ia I mātou le tua, lau mamalu. Whawhitai le tua, whamangalo fo I le tua, inisi, po I mātou uma sa le aise malamalama, whaia mea ma le pongisāt, whātou ese le tua le asole nei, on behalf of our whole church, all of us, Lord, this is a new beginning. I pray your blessing over families. Ainga le tua, matu talanoa I nei vai taimi. Whamanuia ainga taitasi. Whamanuia ngā luenga lau whanau. Talo mo I lātou le tua, o loo vai vai le whatua tua. E le malo losi maso le whatua tua. To see your amazing miracles through giving. Build up, fausia whamulmole le tua nganga pa ia, fausia. Le lato fatua tua ina ia malosi le tua ai awana I manu malo ai le nganga o le mamone tau whai ngā oi le manuia mai lau e kālesia ma lau mautangata ia manuia oe manuia I mātou lau whanau vi ia o Yesu ia oi le tua a tai nganga pa ia matu o le ai suafo Yesu. God bless you church. Amen. Manuia le vai asu. Yeah. Next week is a very important topic.